Evo ti papir. Evo. Ajde. Ajde. Imao sam potrebu, pošto je tačka o reviziji, koja je obilovala vrijeđanjem, prozivanjem porodica, revizora, lupanjem čaša, prilaskom bini, a da kažemo jedan od ljudi koji često se poziva na svoje boračko porijeklo, gospodin Dončić je danas bio, da kažemo, vinovnik incidenata. Da je gospodin Dončić lažni borac prve kategorije. Da je on, kada je postao predsjednik Skupštine Gradiška, pored toga što je mijenjao ove brave često i nije dao da dođe novi predsjednik, je i tražio da mu se prizna 49 mjeseci staža u vojsci borca prve kategorije i u tome je uspio. Poslije toga boračka organizacija iz Gradiške je tražila reviziju i pronašla papire da je on u zadnjoj godini rata, dakle 94. 95. godina, bio na radnoj obavezi u voćnjaku, i bio u čizmama, obilazio voćke i prodavao voće. To je čovjek koji se ovdje predstavlja, koji mene poziva da ja glasam za Blanušu, koji zna sve, koji vrijeđa imena i prezimena svih poslanika, koji mene naziva zlom, dakle jedan klasični falsifikator koji je najsvetije stvari iz ovoga odbrambeno-osloboditeljskog rata falsifikovao. Oblačio uniformu, došao ovdje, pozivao borce na štrajk. Evo da pokažem kako radi revizija, da vam dostavim sve papire. I one gdje je on na osnovu lažnih rješenja dobio status borca i gdje je na reviziji utvrđeno da je bio na radnoj obavezi u voćnjaku, dakle u čizmama i radnoj uniformi. U toj zadnjoj godini rata, kada je poginuo Bogoljub Stevandić, Ratko Stevandić i Anđelko Stevandić. I ja neću nikome ko vrijeđa one koji su stvarali Republiku Srpsku i lažno se predstavlja da je, pogotovo u zadnju godinu, kad je bilo najviše žrtava i padalo, bio borac prve kategorije, a ne sporim da je do tada bio u vojnim jedinicama Vojske Republike Srpske, dakle do, ne znam tačno kojeg datuma, 94. imate ovdje navedeno. Tako svi koji misle da su najpametniji misle da za njih nema papira, a revizija se upravo temelji na papirima. Evo jednog finog primjera revizije, možda ja ovo ne bi ni potegao na ovoj tački, ali je gospodin htjeo da bude, kako bi rekao, i dalje uvredljiv, da on drži banak. Što se tiče Narodne skupštine, red će biti uveden. Neće biti vrijeđanja, neće biti izdrugivanja, neće biti prozivke ljudi po ličnom osnovu, a možda je ovo posebno osjetljiv dan jer je počela predizborna kampanja, pa je zahvatila velika panika radi anketa, imaju potrebu da sada svi mi budemo, kako bih rekao, prozivani. Što se tiče Narodne skupštine, iako ja ne rukovodim službom, ona sve izvještaje ima pozitivne i nema nijednog spona. Ja u životu imam samo saobraćajni prekršaj. Dosjetili se pa ispalo ono pravo, ja? Jest, ispalo je odlično i tako da više ne moramo ići po hljebu u Podravce, ovdje pečemo i momci dobro to odrađuju. Slobodan kao šef glavni njima tu radi dobro i hljeb je pravi. To možete si uvjeriti. Šta kažu radnici? Radnici su prezadovoljni. Čak kažu da je bolje nego onaj što se dovozili iz prave pekare. Ovdje ima hljeba, ima jabuka, a i rakije. Svega ima, samo da je još malo više radnika, bilo bi još bolje. Selo Jablanice. Selo Jablanica, radna jedinica Jablanica 1. Voćnjak broj 1. Voćnjak broj 1. Sve za 5, jel? Sve za 5, na voćnjaku broj 1. Ajde sad fino, izneste gospodina Dončića, izbače napolje. Proveri moj ratni stav. Pravi razlog koji je